Press conference eno amasina Mtiwa Geoffrey Eric, member of parliament owa Bunyole West constituency, atamu kungandisiwa okugaruka mu kuganya kutebya member of parliament mu Bunyole West constituency uyisanja eshigarukaho nengandi hisengo mutu era ahonero hange hajja kuba ha megaphone oba mukalakasa eshiraga nti kujja kuba ku side wozi abantu befa bawulijo abatasobola holerera offices amalala agatasimala mu Bwanga. Mu press conference ino ndino nabashanga banje gatireho nino mwami ali nasanga n'abantu mwami Francis Were n'abantu ba Sentebe ba NRM n'abantu mwami nabyama Wilson atwegatireho nenda ngiro mukisaguno okubandirisa mwesi no kulangirira itike no kwengandisa okugaruka mu kuganya ubone hati Bunyole mumoni emyaha egindi etano mu myaha etano ebibitire bayene bitu birala ebitasi birala batumene ukolaho ebihwali ni kusubihisa mu manifesto yebayene kugenderaho ngahulu no hulo mbaye ngendera ngala ni manifesto ya shibine sha NRM eshinali nisinziyeho nifugira tiketi yasho era myahene neshitundu usoyo kutesira kubitu bitasi birala ngahubye ulamu muhasoyo hola innovation n'obulongose bwero lyeferi musolwe era kwali tamu ebyoma ebyomutindo ngahatyanire ku mutindo ogusinga mu region yefeino ngana malwairo agandi shebudumba kwasoye kuzimba ebizimbe kuli kusunga government bagafulega dale lyohune kono kugabe bitanda n'ibipaliso mu madwali rogosi hetole constituency ngalala no huwa nanti kuongera mamalesi aga government yengeresa amadwaliro gefe moving ambagana nebyo kusoma gehisiyeho huwanirira amasomero nebitabo ebirimo curriculum epyaha bibasomesa nefe basome hesamu iranga bino kubiholira amasomero ga government gosi okwetolola e constituency no wagira abana befa bitulanye mu dalere soka ngambagana maji ngo muntu nagesiyaho ofune mihago ngahatyane kwa hayaba amanai kontaga suka enkaga mu constituency ngataho na manai kontaga mahumyabiri gahafunire agahoti no huyaba mu magombola shebudumba usabe usaba usolwe na bitunde bindi ebinabe nowetavu owa maji erabe no kusubira nti kujyaho bihola lusi no hangala okugwa ruberiyebere no hiri kwalayo nubuheja hubingambagana nebya computers bya kalimagezi ebiri ku mutindo esawa gino ugayise promoting ho bisomesa abavuka abatasi ngaswe 10 bali muno batendehewa era kwa saha eshibalanga digital village oba smart village esokera la mu Bwanga lyefere Uganda eri bazimba ebuhadi okusomero era nga kusubira owengono president kujjo kulibulamu ekisera shosi yeno tuyambireho tumulo mutindo gwe kusoma eri abana befe era ebagataganya nesomero lya Nakasero primary school ekibasoze okusomera buhadiyo nali basomese bana basomesa be Nakasero ngatine be Nakasero bose basobola okusomesa bana basomesa abali buhadiyo kuyisho kujja hongeraho kola computer lab etino tewa kusomera lya Busolwe township bahena halo kujjo hebera angabajo hita ino ejja kuba yawerere nereho ni internet abana befa basoma na bavuka na bato bawulijo basobola otinangayo bahoheza computer huwerere ningama abasasuhize hugehisiyeho hola kubitu shama nangase nga digital village yapawalinga bidale bitasi birala okwetolola ebuhadiyo era kusubira kwongera homuliro ogwo mu bitundu ebindi ugehisiyeho okuconnecting abantu ku mirimo mu government yefe no mu bitongole ebyanachewa era kusubisa nti kujja kweyongera okikola nenindi mu myahene gino ugehisiyeho nyo musunga government okukolera ekirala ku byetago byefe esho lugudo lumwe na mutumba otina erwangole ne lubite utaleja era mumbalirira yo mwaha kulimo guno president gasomo lugudo longalala ku magudo aga government esubira okutama besa era kusubisa nti nikwagemeyo kujja kutama esira okuwone hanti olugudo luno lutewa mukola ni mwoyeho ku office ugesiyeho wagira
ebintu ebiba mu communities oba mu bitundu byeffe okuboneha nti ninga bamwe hetagisa n'obusobozi wosa ku bantu abo renda okulaga esangalo tumyaha gyeffe nene kitundu egyahamwaho oli kubonaho embere y'essanyu n'erimi bantu beffe wone by'obusuubuzi nibihulahulana kwawona n'abantu abali talanta gyawe nibanywayo nibagiraga eri abantu era nikubaho natono ahuwagira eri abantu abafaanana batyo mu biseera bitali byang'ale kujja kugarukamu okutongoza manifesto egyo kubamu bintu ebyo kutaho esira mu myaha 5 egigarukaho nimunabe nimutungayo wesige otwagame mu parliament yeffe eya Uganda era ngo mubahawe mwe nongera obaha hasanti kiri mwetefutefu obona ati neyongera nimba ngeresa anga hutasoyo holobula ngimusanja kino kuterese ngumusanja kijja osobola kugira bunyole yafe mu mbone beba hise mwesi amwe bale